santil hu Chiruli kutana in yoko chishtikibankil hunchik liqaak tzolbal ut lish holomil re li shamana inashche ni mobresink ib ut tulanil. Lish holomil tzolbal chiruli kutana inashche li rahok de sink saruq li nimank ibi. Li atina in lish nimankil qib. Manak huakwilish qitqitinkil qib. Nakosh kamtana chish hultikankil hunak li poyanam li hunilik shkut besi shkuankilal shqitqitil ut shnimobresinkiil rib. Karuna rahnashche li shnimobresinkiil qib. Haan li nakamok re hunak li poyanam chirek ankil rib nak haan li nim tsaqali shkuankilal chiru chishkhuni lep li huntesal ut ma hun nashkhuntak eta rib rikinaan. Hai hun reheb li ek ahom link atarх taqashok ho ralashka kholiqa kwa Dios. Li qitqitil ut khwakwi li shnimobresinkiil rib hunak kitiklak chakaran sa chosha rikin lah Lucifer. Hun li ángel. Haan hun lik nak angelak chiru chak li qakwa. Ink anakanaw chanru nakikyo'lali ek ahoma in saliram. Abanan li nakanaw haanak chishkhunila in kikamok re chit anek chak ut chishkanamankil li chosha. Hanak kwi kikehok chak rokeba lima usilal ut limak sashben li qaruchi choj. Lima usakh kwink khalan tsaqal chiru li qakwa Dios. Lihu Isaías capítulo 14 versículos 12-14 na atinak chirish chanrunak lah Lucifer in kik anek chak shbanak haan chak hun li ángel shqabi linak ángelak chak chiruli ni mahkwal Dios. Na keshtiqeb li versículo in la atinak chak sa chol tintaqeq sa shben li chosha ut tinkechak link ojaribalaran kon kep kwi li chahim li qakwa aran tin shaqab link ojaribal chanchanaqin lini mahkwal Dios. Chishkhuni la in likishrahiru li mausakh kwin sali ram. Shkulub angili lo ali kahkwi li qakwa Dios na shkuluba. Hokanak li qitqitil haan shnimobresinkel qib uchkebal qib sashna akhli qakwa Dios. Chiru li shkubsinkil qib chiru li qakwa Dios. Aban lihu Filipenses capítulo 2 versículo 5 tohsali versículo 11 na atinak chirish chanru li qakwa Jesus arinaqil chanrunak khalat aqal lishka ush chak lima usakkwin chiru lishka ush li qakwa Jesus li ralal ni mahkwal Dios. Lihu Filipenses nashchenak li qakwa Jesus usta Dios ma jungwa kishkerib chumuko kishkerib la in li Dios moko chanta. Chumuko kiroksita lishkwankilal chishkut besinkil naqnaruchi ashok sashben chishkhunil lima usilal. Kirisi ban chishkhunil lishkwankilal ut lishloq alil ut kikana ho hun tsaqal qela o hun lipoyenam sashben aruchi jojain. Kishkupsi tsaqal lishkwankilal ut kiabink tohretal naqkinumek chisalikamk. Hokan naqliqagwa Dios haan likitera usin kre lishkwankilal nak ashok chikanan sashben lishkwankilal likamk ut limak. Karunash patskeli qagwa Dios rikena in. Lishkubsinkil qakwankilal abink ut lish ashtesinkil chishkhunil sashkaba ebli juntesal reshten ankileb. Kwishak echik retal liqagwa Jesus kishkubsish kwankilal ut lima usakh kwin hal likishtaqsi banchik lishkwankilal. Kishkoshla numtak ut taqlang sashben chishkhunil li chushach'och. Ut sashbanunkila in shkhunesrib kishkerib chit anek. Haban liqagwa Jesus likishchal shqeshbanungil chishkhunil li barkwa nashpatz liqagwa Dios. Kitter usik shkwankilal la dut la ina qanaw naqmoqontul elq ho li akwabekh sashben chishkhunil li akwabekh ut liqagwa sashben chishkhunil liqagwa. Liqaruchi ch'och yo chichalok chalen chaqsa rokik limak sashben liqaruchi ch'ocha in. Chalenak lima usakh kwin kiraw limak saliqaruchi ch'och salishch'oleb chaqlaj adan ut lish eva. Kishkeheb chishraabaleb ut chishko'xlankil rixeb kahkwi heban chiru lixraabal ut lixko'xlankil liqakwa Dios ut kixk'eheb chimako yalajkwi naqsaliruchi ch'ocha'in chiqajunilono koru rek'ankil junaq lisail ch'olej mare li atina'in lixnimob'resinkil qib' ab'an mokochikib taru naqoksi li atina'in naq junaq reheb li komon
li x'el chichabil sa junaj lik ángel naqaye salin ch'ol ut chanchanta kuinaq takwek anak la atak kwi li yokat chi banung re manak li yokat chi numek chi sa li honalaan ho kwi tanali ne ke rek ali na beh yuko beh nak ebli ralal shka holep ne ke el chi ubeh haane bakwi na ke saw salish ch'ol rikine bli ralal shka holep qatawaq ruain liqaqwa mukoing atana rakh nak taqatawli chabil saliqachu am abanan lina khalakwi haan naqing atashaq taqaq e qalluq al kalqa hunesqi liqaqwa Jesús kishye salihu Marcos capítulo 12 versículo 31 naqtento naqtaqarrahe bibli juntesal ho naqnaqarrah kwi qiblao liqetil manaqlini mobresink ib haan lishkana bankilsh kebal chishkhuni lilo alain re liqaqwa Dios uchkebal qibsashna aj laj echal re chishkhuni qahul tikaq naqchishkhuni likarunu koru chikulak chishtawbal sashbena ruchichochain kebil qeshban liqaqwa Dios hokanaq hunaj kwi lishkulu chishkhuni lilo alin sashben ruchichochain liqametsew liqaqakwilal liqaqwankilal chishbanunkil chishkhuni likarunu koruan shbanunkil nachalaj kwi rekin liqaqwa Dios ma hunkwa tashaq ta sach saqachol hain khoq etqetilat laat main katabi liqetil utlini mobresinki nash poru liqaqwan khikrikin liqaqwa Dios chiruli kutana in nakwax ebala muqbal sikbal liqaqwa Dios rakhlal ut ishkebal sa akhsa chishkhunil usa bay li yogat chishbanunkil ke sa akh ut sashben nakhikh liqaqwa Dios shbanaq haana an la metsew haan la kakwilal ut la kwankilal. Di Dios cho sobtesin qaqwe, doxajun chikla qaqangel.